Karon day nga adlaw mga bade, mao day ni update sa atong gipatarbaho nga balay dire. Og kay human naman ang atong pader nga gipatarbaho dire, mao nang mopokus sa putaron sa haligi bade. Unya dire dapita bade, ila na jud gitaraw ning haligi dire. Kay para inagbuhos ba, agwapo jud kayong lantawon. Parihas ani bade, pertig yung sinawa kung imong lantawon pwede na gyud di ka mo pinising aning trabaho Pero depende na sa imo bade, kung ganahan kang mo pinising bahala. Pero para sa kuha, okay na mo kayo ning agihan nila. Unya dire dapita bade, ila na jung gigaman og usang porma ang usa natong haligi dire. Perte na jung gwapuhan ning lantaon bade, kana bitang mabusa na gid ang tanang haligi dire. Grabe na jud nako ka excited ani bade, kana bitang imong hinaguan na imo na jung makit-an. Pangandoy ra ba ginato ni sa una bade, unya karon hinahina na ginatong nakuha. Dili man jud ni nato mapahuman dayon bade, kay mag-agad mangguta sa atong budget dire. Nagginahanglan pa magunig dako kayong budget bade, unya ang atong natigom dire ay igo-igo pa jud ni. Dili jud mabasta-basta ning magpabuhat kag balay ba, kay bisag perteng kagamaya pero imong gasto perti pong dakua. Makalibog jud usahay bade, pero laban lang kay saon ato man gining gipasugdan. Unya pohon inyo na pod bade.